laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث 19 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه. بماك حديث صبي إجينا يبون on hadise ɗettaɗo Abu Hurairata radiyallahu anhu wonde nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ɓe maki: man gada, kala on dawɗo ilal masjidi faade ka julirde, aw raha, maɗum o hirndi faade e mayre, a'adda Allahu lahu, Allahu on maranaymo fil jannati ka aljanna nuzulan werde. ɗum non kullama gada, tuma kala nde o dawi aw raha, maɗum o hirndi. oɗo hadith ko hadise mo tawata ko rerɗinayɗo hattirde rerɗingol yawgol ka julirɗe Allahu subhanahu wa ta'ala tottoya dewe ɗen. yawgol ka julirɗe Allahu azza wa jalla rewoyamo kanko subhanahu wa ta'ala ka julirɗe makko. ɗum non foti neɗɗo on ko woni e yaade ko juulugol, ma hara kanko neɗɗo on ko woni e yaade ko jangoygol, ma hara ko o woni e yaade ko jannoygol, ma hara ko o woni e yaade ko waajoyagol, ma hara ko o woni e yaade ko heɗoyagol waaju, walla ko o woni e yaade ko laɓɓinoygol juulirde nden, ɓurna juulirde nden, e ko nandi e ɗum ɗo. kala manin ko tawata ko naɓi mo ton ko rewgol Allahu subhanahu wa ta'ala, ɗum ɗon no naati e nder oɗo hadith. wono karbo koɓɓen ɓe makiri non. ay man gada, kala on mo tawata ko o dawɗo, ko wannon oɗo gada ko adhahabu fil ghudwa, ko yawgol makko kanko neɗɗo on ka arande nyallal, fi awwalin nahari, ka arande nyallal. woni yawgol makko bimbi, no jeeya e muɗum juuloygol makko subaha ka juulirde, no jeeya e muɗum wonugol makko ka juulirde tun fi ɗettugol dars, no jeeya e muɗum yawgol makko ka juulirde fi jonnugol dars ɗon bimbi ɗon. no jeeya e muɗum kadhalika yawgol makko bimbi fi laɓɓingol kañum juulirde nden, fi naɓugol ndiyam ka juulirde ko yimɓe ɓen ɓe salli gora, fi naɓugol yawgol ka juulirde fi laɓɓingol catale ɗen e ko nandi e sifa ɗin piiji bimbi. ɗum ɗo fu no naati ɗum. awraha, walla o hirndi. oɗo awraha mana muɗum ko aw dhahaba ba'da zawali, ko ɗum woni yawgol makko kanko neɗɗanke on ɓaawo naange ngen nge dirtude ka tumbo asama nge liiƴaade. ɗum kadi no natori ɗon gila e nde ɗo julde fana ha tippi ley ton, kanko neɗɗanke on o yaha ɗon kadi sifa no jantorɗen ɗo ni ka yawgol makko bimbi hara ko naɓi mo ko fi rewgol Allah subhanahu wa ta'ala. si tawi kanko neɗɗo on o waɗi ɗum ɗo, tuma kala nde o waɗi ɗum, tuma kala nde kanko neɗɗo on o dawi fi rewgol Allahu azza wa jalla ka juulirde, walla o hirndi fi rewoygol mo ka juulirde, a'adda Allahu lahu, Allahu on maranaymo fil jannati ka aljanna nuzulan werde. mana muɗum oɗo nuzul
o konko tawata no marane ɗum koɗo, konko tawata koɗo no marane kullama gada ɗum ko tuma kalande o dawi aw raha walla o hirde. Naam, ɓe andi ɗeɗo julirɗe koɗe buyutullahi azza wa jalla, koɗe cuuɗi makko kanko allahu subhanahu wa ta'ala. Neɗɗo mo tata ko yahowo ka cuuɗi allahu subhanahu wa ta'ala ka aduna ɗo, kanko neɗɗo on ta ko ɗaɓata mo ton ko rewgol allahu subhanahu wa ta'ala foti ko bimbi walla ko fiikiɗe nyalande darngal allahu tabaraka wa ta'ala jogitoray on ɗon neɗɗo wa neɗɗo mo tata ko waɗɗo mo ziyara, mana muɗum neɗɗo mo tata ko juriɗo mo kanko subhanahu wa ta'ala. ɗum waɗi si tawi si kanko allahu o wernoyay on ɗum yawmal qiyamati, werde nde tawata ko werde teddunde, werde nde tawata ko werde neɗɗo mo tawata ko arɗo juragol goɗɗo, neɗɗo mo tata ko o koɗo. E andi noon neɗɗo mo tata ko o koɗo ko teddinteɗo teddungal molanagal. Jon noon si tawi hawrile ko allahu subhanahu wa ta'ala woni wernude on ɗon, kanko allahu azza wa jalla woni aghnal aghniyai, o kanko allahu azza wa jalla woni akramu al akramin, bimana kanko ɓuri alɗude e alɗuɓe ɓen fuu, kanko ɓuri okkude e okkayɓe ɓen ɓe fuu maɓɓe. Si allahu azza wa jalla marani ɗum ɗon neɗɗa kew haysi ko lawol gotol pet, kanko neɗɗo o yiye ɗon nema molanaɗo, o yiye ɗon moƴƴere mawde, o yiye ɗon teddungal molanaga. Yo non ɗum ɗo kanko allahu subhanahu wa ta'ala o waɗanay ɗum ɗon neɗɗanke on tuma kala nde neɗɗo on dawi ka cuuɗi makko kanko allahu fi rewgol mo, walla tuma kala nde neɗɗo on hirdi ka cuuɗi makko fi rewgol mo. Ɗum ko hunde nde tata ko heccinɗinayde himmina ɓernde jiyaɗo allahu subhanahu wa ta'ala on fi yawgol e ɗeɗo julirɗe makko kanko allahu azza wa jalla. En andi no heewi e yimɓe ɓe tawata kamɓe julirɗe allahu ɗen ko wondiɓe e majje ko si tawi hawri fure waɗi goɗɗo maayi, ma tawi kamɓe ɓe maayi, ma ɗum hiɓe jombude, ma siɗɗo maɓɓe no jombude hiɓe yaade toon fi humugol dewgal. Amma ko yowondiri e rewgol allah tabaraka wa ta'ala dewe luttuɗe ɗen, tottoygol ɗiɗo waktuji ton, walla yawgol ton ɗettoya darsu, ma yawgol ton heɗoyo yewtere, ma ɗum yawgol ton laɓɓina julirde nden. ɗum ɗo ko piiji ɗi tawata woɓɓe no woodi kamɓe hiɓe taƴi ɗum ɗo hatterde taƴagol, hiɓe woɗɗiti ɗum ɗo hatterde woɗɗitagol. Ano jantorɗen noon ɗeɗo e julirɗaje ma dama ko ɗi cuuɗi allahu subhanahu wa ta'ala, kanko allahu azza wa jalla kala manin neɗɗo mo tawata ko yahowo ton himo marani mo baraji molanaɗi ko wona ko jantiɗen ɗo tum. waɗi noon no waɗi hadith abi hurairata radiyallahu anhu, hadise mo nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe rerɗini e muɗum hattirde rerɗingol fi yawgol e ɗeɗo julirɗaje. hadise mo imam muslim ɓe filli ka sahihu maɓɓe. anum hadise on kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki man tatahhara fi beytihi thumma masha ila beytin min buyutillahi liyaqdiya faridatan min faraidillahi kanat khutwatahu ihdahuma tuhittu khati'atan wal ukhra tarfa'u daraja. kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maki wonde kala manin neɗɗo mo tawata o immike kanko neɗɗanke on, o laɓɓintinike kam makko ɓawo o laɓɓintinade ha gasi, yeeso ɗum o immike o seppi, o waɗɗaki mbaɗɗateri hay e hunde, o seppiri koyɗe makko ɗe yawgol e julirde jeyande e julirɗe allahu azza wa jalla ɗen, tawi ko naɓi mo ton ko fi tottugol faridda mo allahu farli e dow makko. o yehi ton fi juulugol, foti ko julde juma, walla o yehi ton fi juulugol ɗiɗo waktuji, ɓe maake kanko neɗɗo on taɓanɗe makko ɗen ɗiɗi, taɓande koyngal kala wonanaymo moƴƴere,
mana muɗum taɓande ngala koyngal wonanay mo ɗum ɗon ko montirɗum bakkatu taɓande ngala koyngal ɗimmal ɗum ɗo wonanaymo ko ɓantiran ɗum mo kanko neɗɗo on daraja ɗum ɗo wonanaymo ɓantiran ɗum mo kanko neɗɗonke on daraja waɗi si tawi kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe ɓanginani en wonde ko ɓuri mawnude baraji e yimɓe yahayɓe ɓen ka julirɗe fof no jeeya e maɓɓe ɓen ɓe tawata ko ɓurɓe woɗɗitade julirde nde ɓen ɓe tata ɓe seppay ko ɗuuɗi si ɓe ara ka julirde waɗi si nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki e hadise abi musa al ash'ari radiyallahu anhu ɓe maaki a'zamu nnasi ajran fi lsalati فأبعدهم ممشى والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki ko ɓuri mawnude e yimɓe ɓen fof joddi ka julde ko on ɓurɗo ɓe woɗɗitade julirde nde on mo tawata ko ɓurɗo ɓe woɗɗitade seppugol si hewta ka julirde ɓe maaki wonde oɗo kadi neɗɗo mo tata ko joɗotoɗo habbo julde si o juuli masalan futru o jottoɗon o habbo ha geeƴe hara o yahali hay e nokkuta mo joɗi ka julirde imma mo jangude qur'an walla mo jantane inde Allah ɓe maaki oɗo ɓuri mawnude baraji idi on neɗɗo mo tawata ko juulowo sigayni julde tu walo ɗanoɗa idan ɗum ɗo kadi ko hollay ɗum e baraji ko woni kon e fiyake yawgol ka julirɗe makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala ɗum ɓe gandi qissa oɗo Ubay ibn Ka'ab ko ɓe filli kon wonde neɗɗo goto no woduno mo tawata ko kanko ɓurno woɗɗude e julirde nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam kanko neɗɗo on ko wiwayno ko min aqsal madinati kono kala waktu kanko oɗo neɗɗo o seppayno o ara o tawe ka julirde o juula oɗo waktu wondude e ɓeɗo julɓe so ari kañum Ubay ibn Ka'ab ndara mo moƴƴa ɓe tamode oɗo ko neɗɗo mo tata no ɓe yiri mo ɗoni ko neɗɗo mo andanɗa hoore ma hemo wakkilare molanade hanino o wakkilo kanko neɗɗo on o heɓa mbaɗɗatiri ndi o wawata taƴirde sahara on surtout wona ka niwre mako naddi e muɗum ma kamɓe Ubay ibn Ka'ab ɓe jantanike mo ɗum kanko neɗɗo on o wiɓe wondema kanko ko o faala ɗi ma'ana ko nde tawata tuma kala nde o iwi ka makko fi arugol o windante baraji tuma kala nde o rutti kadi kanko neɗɗo on o heɓa e moƴƴere woni kanko wonde ma yasurruni welatala weltintala min anna manzili ila janbil masjidi nde galle an ɗe wonata ka takku julirde inni uridu an yuktaba li mamshaya ila almasjidi wa ruju'i idha raja'tu ila ahli o wi min ko mi faala ko simi seppi mi iwi ka woɗɗito mi yari ka julirde ɗo yomi windane simiɗo ruttade kadi yomi windane nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓaɓe humpitike ɗum ɓe maki qad jama'a Allahu laka dhalika kullahu gomɗi Allahu azza wa jalla moɓanima ɗum ɗo dendagal muɗum hadis on himo ka sahihu muslim idan ɗum ɗo fof ko hollay ɗum wonde madama julirɗe ɗen ko cuuɗi Allah subhanahu wa ta'ala neɗɗo si tawi hawri o waɗi hoore makko neɗɗo yahowo ka julirɗe ton bila shakkin o welday e Allah subhanahu wa ta'ala ɗum addi ha si tawi kanko tabaraka wa ta'ala o waɗi ndare wona oɗo hadith Usman ibn Affan tawata ko wonno ka sahihu muslim Allah nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki man salla al-isha'a fi jama'atin faka annama qama nisfa al-layli wa man salla as-subha fi jama'atin faka annama salla al-layla kullahu ɓe maki kala neɗɗo etiɗo ha tawi o juuli geeƴe julde jama haray mo heɓa e baraji wo baraji neɗɗo dariɗo feccere jemma julani Allah
mo itike ha juuli subaha ka jama haray himo waywa neɗɗo mo tata ko dariɗo juulani allahu jemma o fuu. inan haray neɗɗo on no hanani mo nde o wakkiloto hattirde wakkilagol o tawe e ɓeeɗo yimɓe ɓe tawata ko yahayɓe ka juulirɗe allah. ɗaren moƴƴa oɗo hadis ɓeeɗo yimɓe jeɗɗo ɓe tawata walla groupe aji jeɗɗiɗi tawata ko naɗoyteɗi waɗoye ka ley ɗowdi allahu azza wa jalla ñalande dargal ñande tawata ɗowdi allah sina ɗowdi makko nde no jiya e muɗum nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki wa rajulun qalbuhu muallaqun bil masajidi, on neɗɗo mo tawata kanko ɓernde makko nden inde yowa e ɗeɗo juulirɗe. ɓernde makko nden no yowa woni muallaq, siko mualliqun walla mutaalliqun bi mana ɓernde makko nden no yowiti e ndeɗo juulirɗe allahu azza wa jalla ɗen kanko tuma o yalti e majje tanke o ruttaki e majje hara e joni ɓernde makko nden no arta e majje. ɗum ɗo o moƴƴere molanande fayde jantagol moƴƴereji heɓotoɗi ɗin e yawgol ka juulirɗe allahu subhanahu wa ta'ala ɗum ko hunde nde tata ko ɗetta e nde waktu mo tata ko yaade. ɗum ɗo ko wonɗen jantorde ɗo o bi ma'ana ko fi tum ɓurtugol tabintingol ɗeɗo ɓerɗe ɓeɗo jiyaɓe allahu azza wa jalla aadiniɓe yawgol e ɗeɗo juulirɗe makko e memmingol kadi wurnita bi idnillahi azza wa jalla ɗeɗo ɓerɗe ɗe tawata ko ɓerɗe ɓeɗo yimɓe ɗuuriɓe ɗeɗo juulirɗe allah. nam ɓe maki alhadisu attasi'u ashar hadisi sappo e jeenayaɓum an abi hurairata radiyallahu anhu ittama abu hurayra anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam wonde nelaɗo allahu on qala me maki man gada kala on dawɗo ila almasjidi faade ke juulirde aw raha walla o hirde a'adda allahu lahu allahu on maranaymo fil jannati ka aljanna nuzulan werde kullama gada tuma kala nde o dawi aw raha walla o hirde. muttafaqun alayhi. laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal.